vitela swa nkoso van'wana hey i vulavula njhani voni kwa khombo na Peter Hlungwane kona Peter Hlungwane wa mudyondzisi loyi a ni bula na yena tshama laha hi le ka xiyimo ne aka atiya ya kama msultani hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingisero mugana Dona FM na ku hlekanisa kwala nga yingisela xitichi xi ri ko ku jala Gauteng ya Mpumalanga a North-West a Limpopo timpfula ke va ku hey timpfula nga ti hlayi mahungu yo biha hi lama ya kunda misaveni ka maphorisa ya mbirhi va kha va tsutsumela ku ya nyika vumbhoni na swin'wana leswi hi nga ta bula hi swona namuntlha kwala ka Afrika wa vulavula kambe hinkwaswo leswi ndaka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani ungayele leswi eka Afrika wa vulavula va vona ximumu leswi swi nga ta se ku laveka xika manje leswi na swi lava ku swi humelela i ku a ku ve na reset ya xiporisi a swi sunguru loko mo languta laha henhla sweswiwani okay masemula ngono nghena mundzuku okay swi 56 wini manje i fanele a ya court mundzuku ku na possibility ya ku president a ngo no va ka tlhela and then hansi ka vona deputy national commissioner loyi ve nge i CP a nga kona i le tlhela loyi a nga le kusuhani na yehe sweswiwani ve nge i musekini na ye i na ti-case ta yena then loko mi languta lava va actaku laha Dimpane na Nkhuwa u na problem ta yena mali leyi va lolaku hi yona leyi ya vo 360 something million leyi ya vo Cape Matlala hi yena end user va fanafana swi hlamulela and then lava va ngo Dimpane lava tirhaka hi mali mi nge swi koti ku humesa munhu a pfumaka mali mi ya manguta ka kun'wanyana ntivo wa yena kumbe ntokoto wa yena wu teka mali a wu teka policing na leswi swi vitaka ti-operation mavo so loko mi languta structure hinkwaxo xa xipfuzo leswi a ku na nchumu xi nga sala Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero mugana Lona FM ta va hi kha hi bula na minhlangano ya vatirhi hi twa ku vatirhi ke hi le xiyimo va nga hlangana xona kambe la ta twana le ka n'wana tanihi vatirhi ku xiyimo xa muxaka lowu njhe ma xi vona ku xi vula yini ma xi vona ku xi vula yini ke na ku tiko leri loko a ri kahle swi vula ku a hi ta tshemba ku hayi loko swilo swi tshama swi vuyela matshan'wini ku ta hetelela ku va na n'wangulo wo karhi kumbe swin'wana swi ta landzelerisiwa swi tlhelela ndzhaku kambe swin'wana swi nge tlheli van'wana va na ku chava na ku hambi ku ri mathekisi manene lama ma nge le ku tlakukeni sweswi ma nge hi tlheleli ndzhaku loko mafurha ma ya hansi a ni tivi swi na ntisi ku fa kwihi se hi ta va ka hi bula na va SAFTU hi tlhela hi bula na va COSATU hi twa ku va ri yini kambe hi lava ku twa wehe ku we i ri yini hi mhaka leyiwani hi ndlela yaleyo kambe sweswiwani ha lava ku twa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi tikhomini hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga va ku mi kha mi yingisela mi ri koho timhaka leti ta ku va vanhu va khukhuliwa hi mati ta ha ya mahlweni va khukhuliwa hi mati va kha va tsemakanya mabiloho lama ya nga tala swa ya mahlweni hi ta dyondza rini va ka hina ku loko nambu wu tele hina kumbexani mhaka ku hina hi kulele ku tlhelo ka nambu ha wu hlonipha nambu nambu ha wu hlonipha xikarhi a xi tshama xi tele kolomeka a ku ri a swi nga ndli na 5 wa timitara kusuka kaya a xikarhi kambe hi pfumela ku wu tele hi luwa loko wu tele nambu wu ti tshamela a swo biha na loko wu tele hi chava hi nga yi hanyani ka nkuzana kuve a wu tihi kona kambe hi nga yi ku nambu wu tele hi nga koti ku ku chava xikolo ma vo mhaka ko se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka toho hi ndlela yoyoleyo ni vona va kha va komba va ku ri kumbe van'wani va ku vele ku machini va vele ku baseni swiphaza xiphiqo lexi hi nga na xona hina tanihi tiko ra Afrika-Dzonga i ku ondle nga ri ku na munhu a fikaka a photosa kun'wana a ku a ku sweswiwani kayakayani hi leswi a photosa ivi ku tlulatluriwa ku wi ivi endzhaku ka nkarhi a tlhaviya un'wana a ta fika a photosa ene swi tlhela swi vangana hi ku a ni vanhu vo tala vatirhi swi va na nkarhi minkarhi ya va mina se ni wa khalenyana ku sukusela loko ni sungule ku pfuleka matihlo ku fika kumbexani ka va 2007 8 9 loko ndzi wa swi tereka ku nga tali hikuva na va ri busy va ri n'wana wa ku tirheni hala n'wana a tirha leyi sweswi vono a ni vana va tirhi se swi vula ku mbangu wu endliwile ku vanhu va ta kumeka loko ku fanele ku terekiwa ni ku tirhisiwa vo vanhu hiku na loko mi vona ku tereka loko ku nga tani i mhaka ya ku wun'wana i lava xitulu xin'wana a swi endleki swi va njhe
vaaki va twanana va ku sweswi hotere hayi ko tala un'wana i tirhisa vaaki ku a ta kuma swin'wana a vona ka ri na matimba sa ni tivi ku n'wi mi khome tihi timhaka tanani na tona hi ta twa ku ti ri yini timhaka leti mi nga khoma na toho hi ndlela yaleyo hi ku ya emahlweni ni vona na muvulavuleri wa president na heli ku vulavuleni le ku tiseni tlhelo rin'wana leri a hi ta tsakela ku ri twa na roho kambe nawe mingixeri a hi twi ku ri yini 0860 002 wo sungula hi loyi nhlekani Nhlekani Bootcat njani? hi pfukile ngo vona Hayi phili man. Ranga ni touch base ka maphorisa lama nga hi sima moya vona yi wise ku rula hambileswi swi komba ku ri foul play a va nyika vumbhoni a court hi loko case yo karhi yi xotelate witness mo hleketelela sweswo hi leswi mi nge speculation No, mwe vo dyondza no ni vulavula evidence in totality Bootcat la no vulavula in passing ze mi vula ku nga ku ri na xandla xa mfene kumbe mi vula ku ntungu n'wina mi swi languta hi tihlo lera ra ku i nghozi yi nga lo humelela se yi kayivete tin'wana ta timbhoni leti a ta nyika vumbhoni hi swo mi vula ku swona hi leswi ni vulaka swona exactly Bootcat ni vula rona hi phela mi ni palini kwala a hi yeneni mahlweni Bootcat a vulavuleni hi case loko hi vulavula hi leswi ya venge i plea bargain ne na mitigation of sentencing a yi tsundzuka case ya leha ku heta ku hela ya Bellarmine Mugabe n'wana wa Robert Gabriel Mugabe mi voni ni kume xigwebo xa njhani i kume 600,000 rand fine mo hleketa mo hleketa ivi a standard down bail application like a standard down bail application a plead guilty anga la onel court nkarhi anga kundla nchumu se court yi teka into consideration ku ri la nkarhi ene ivi a vula ntiyiso hikokwalaho a nga kuma xigwebo xexo so kumbe a nga hi dyela nkarhi i vuya a vula leswi hi a nge i ntiyisi so hi ku hi leswi swi nga ntiyiso leswiya swi nga ntiyiso hi yona so a ni vuye yi heta kwalano ka sweswo hi leswi swi nga visa xiswona ivi a nga onhekari court hi leswi nga endlaka a kuma xigwebo xexo tani xi tlhela xi va na fine loko n'wanyana ivi va tlhela nga la langutani network ya n'wina ya hi poyile ma ndzi vona a ni swi twa ku yiya kwalaya leswi a hi kha hi tsematsemisa swona kambe khensini mingiselo wa mina a yini ni mahlweni ta ka leswi inongoroko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM makomandlela 20 ntsena kupele awara ya 12 nongoroko ya Africa wa vulavula mi khomete timhaka i nkarhi lowu wa ku mi byela leti mi nga khoma toho hi nga se vulavula hi leti hina hi nga khoma toho mhaka ko la hi mi nyika nkarhi wa ku va mi ku na tinhlengeletano leti nge le ku rhambiweni hi timasipala hi ku hambanahambana ka toho ta tiko va kha va endla tinhlengeletano ta integrated development plan yi tivekaka tanihi IDP van'wani va tsan'wa tinhlengeletano ta muxaka luwa kambe loko mi tsan'wa mi hetelela mi tikuma mi ri kwala ka Munghana Lonene mi ka hina hala ka hina ku ndliwa yini hina hala ka hina ku ndliwa yini kuve a mi landzeleli tiprogram minongonoko ya mfumo hi tlhelo ra mfumo wa muganga walowu n'wi mi tshamaka ka wona se a hi ta vula na sweswi ku mi nga kucetelana ku mi nga yi tika tinhlengeletano ta teleto hileswaku lexi hi fanele hi xi tekela nhlokweni i ku hambi ha swi lava hamba hi swi lavi nawu wa tiko ra Afrika-Dzonga ku fika sweswi wa ha ku komba ku ku na mfumo wa miganga ku na timasipala se loko n'wina mi khonda mavoko mi ku hayi mi ndla yinini hi leswi swi nga ta tlhela swi vuya swi mi khela matluka n'wina kwala ka miganga ya n'wina mi ta tsutsumela ka Munghana Lonene he khalanga hina hala ka hina a swi nge mi pfuni leswi a swi ta mi pfuna hi ku loko va mi rhamba tinhlengeletano tanani tinhlengeletano teteleto mi fika mi kombisa ku ha mi twa ku mi ri na mi IDP hi hlamuseleni ku IDP leyi ta tirhisa ku yini va hlamusela mi tlhembula ku kambe hi 2020 mani a ku ri na xiyenge lexi ka IDP lexi a xi khumba hina hikokwalaho ka yini xi nga endlekangi
va maswona mi njhekanjhekisana mi tiva timhaka hi ndlela yaleyo kambe leswi swa ku ya mporosini kumbe ku titshamela mi nga ndli nchumu a swi mi vuyerisi nchumu tanihi vaaki 0860 00254 rin'wana mi yingiselelo nhlekani Nhlekani Mpfukeni Botpet. hi pfukile hi ngo vona ma Hi Mpfukeni xikhulu xa mina. inkomo I ntiyiso xikhulu xa mina ku swi swo tala vaakatiko va fanele va attenda mhaka IDP fele i vukorhokeri lebyi vaakatiko va fanele ku va byi kuma se va fanele ku na tinhlengeletano to fana letiya va ti attend ku fana hina a hi attend a hi ri Thomo Community Hall tolo hi ri na Mopane na va Greater Giyani hi khe hi endla hi khe hi vulavula hi yona budget na ku nyika ti-input ta hina mara point loyi a ni nghena hi yona Botpet na concern mina na concern le ka miyexe na concern ya from Palau Beni until ku ya fika ka Matiyani Botpet ku na a big challenge ku na swiharhi outside la leswi nga huma ndi a handle ka Kruger National Park ku na tindlopfu nyari yin'wana ya dlayiwa hala ka Mavalana hala ka Vabongwana hala tin'wana tinyari ti busy ti destroy vanhu hala ka Vankovana hala Botpet yin'wana last year before ya dya Christmas yi vavise vanhu la ka Mhlavelemi xikarhi ka Mhlavelemi na Tom le sa ti-buffalo se swiharhi swi le ku hangalakeni fence ya Kruger National Park a ya ha maintainiwa vakhalabya lava mi va tiva xikhulu xa mina va mbala ti-overall ta green ti tsale ku veterinary service that's why loko mi nyika excuse Kruger National Park lexi hi dlaya Botpet that's why ni vula lexi a ni nga heti nkarhi lexi ni xi lavaka ngopfu Botpet that's why ni ku laha mi hi kumela va environmental affairs va ta kota ku hi mhaka loko hi complain Kruger National Park yi ri loko fence liya a hi ya vona yi wela ka Department of Agriculture ka unit leyi ngo i veterinary service leya ku dilana swiharhi se vakhalabya lava va tirha laha Botpet a va ha ri kona na va lava mi va vekela ku ti vhula gede teto a va le ku tirheni nchumu hi ku yo tshama yi pfulekile gede hi ku a yi nga ta hindza nyari laha a yi ku ta ku pfalekile handle ka loko yo ta hi hala khwatini ri le ka Mninginis block 2 kumbe yi ta hi hala khwatini ri le ka Mhlavelemi kambe hi mhaka ku na tigede laha loko a ti tirhisiwa ku ya hi leswi vanhu lava nga le ku tirheni laha va nga tholeriwa swona swin'wana swa hunguteka 100% mi vula swona Botpet loko a va tirha hi tiyisi vanhu valava number 2 ku tlhela ku vanhu va pecenini na loko lova munhu va replace a ni tsakini Botpet 10 years back ku ve na project yin'wana Botpet ni nga dyi nkarhi very biodiversity social project lava nga ndla swa conservation va yi tiva that project a yi pfuneta Kruger National Park ku va thola vanhu kusuka le va ka Bevula va teka 2 muyexe alteni ka miyexe va ri koho vambirhi ka mahlati sweswo vanhu lava va na 2 months a va ha ri ku tirheni hi vona at least a va monitora la ka distance se Botpet sweswi ku na timpfuvu ti nga huma Botpet ku na mpfuvu ti nga huma kwala ka va miyexe ku na swiharhi swi nga huma se for the sake ya safety ya vaakatiko lava nga neighboring to Kruger National Park ni kombela ku hi kumeleni lava va ka agriculture special veterinary service va ta hi byela ku why va nga tholi vanhu vo maintaina fence liya ya Kruger National Park why va nga tholi na darata ku hava Botpet ya ku ya bo sweswi loko no mi byela vakhalabya lava nga na tihomu la ka miyexe la vakhalabya lava nga na tihomu va teke ti-plies na ti-plies ve le ku boheni ka darata la minkoveni la ku nga na enkova Botpet ku na nete laha se nete liya yi hlakalini se swi boha vakhalabya lava suka hansi va bohela darata hi ku tihomu ta vona ti le ku ngheneni le Kruger National Park every day vo ya va khayima tihuma le ka Kruger National Park loko tihuma ti vuya na swindomundomu na TB Botpet ma swi vona nyana na mitwini ivi mfumo wu humesa mali yo tala va ku
aku sibele usindumndum kube hala tlhelo mathona ku tutum tile kugene nthetum hlayisekani botpet inkombo Tommy thank you hayi leswo swa tiko ra n'wina ne swa tiko ra n'wina hi leswi vanhu va le Mbawula Range va rindla hi swona halaya leswi Eddie a vulavulaka swona se ma swi vona ku loko dirata liya yo hinkwayo yo hetelela yi khinsame hi matsolo liya kusuka kwale va Phalau Beni va Mbawula Range hala hi leswiya yi ta Hlomela hi leswiya loko yo hetelela ku ya endleka yini leswi swi vula ku ntiyiso ku na ndlopfu yi nga dlayiwa la ka dzingidzingi ka bode laha khwatini leri ka bode masitsundzuka ni tshame ni siku rin'wana ni swi vula kwala ha khale ngopfu ni kha ni ta rini un'wana ni rhumela video laha xikarhi ka le ka Nkomo na le ka Ngove ku ri na tinyarhi timbirhi ma swi vo kumbe a ni se twa nchumu hi to hambi ti kumekile hambi ti ri ku ti jikajikeleni hambi va dlele a ni se twa nchumu hayi va ka yena n'wemiri 0860002543 lava ku bula na nkulukumba Zweli Nzima Vavi sweswi tanihi SAFTU ku na timhaka ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha loko na heta ku bula na vona ni bula na va Khosato se hi bula hi xihina ne hi vulavula swi mi khumba njhani nako mi le ku endleni ka yini tanihi rixaka ku sivela kumbe ku hunguta ntshikelelo lowu vangiwaka ku tlakuka loko ka mafurha loko va kha va komba ka minhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ka xiyenge xa mahungu va komba ka thelevhixini va ku diesel se yi fike ka record price ya 32 rand loko mo vuya ko ejoni a vulavula le 36 kumbe 37 mo vula ko ejoni yi record 32 yo 400 rand se yi ta ku chela 10 liter Sam tunin va ka hina ku ngome angula mkwini 0860 hi le ka 002543 nongonoko i Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomandela a hi tweni mangu emisava ya awara ya n'we ya ta emisikwini ni kombela hi amukela mani Nkosinath Chauke mani Nkosinath ni mi vutisile tolo ni ku bulo leri ra la tlhelekele ka n'wina ra hela na mini blue tiki khalanga maswi lava ku hi vulavurisa muyingiseri i Nhlikani nongonoko ya Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM 13 timinete kahle ka sema 12 timinete ku pela ora ya 12 nongonoko i Africa wa vulavula vhiki leri nga hundza ku tlangeriwa siku ra vatirhi misava hinkwayo ni le Afrika-Dzonga kambe ke kuna xo tlangela ke loko eka hi langutana na xiyimo lexi ku tlakuka ka nxavo wa mafurha hi ku ya hi ku hambanahambana ka wo a hi kumeni matsalani general wa the South African Federation of Trade Unions SAFTU ku nga tatana Zweli Nzima Vavi hi bula na vona hi ku hina la ka Munghana Lonene hi ri a hi sukeli mhakani hi ku lavela vativi ku va vo va ta ku byela hi ndlela yaleyo Mr Vavi, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Melo Mhlekasi. Bolo buti wami kunjani? I wish I could say this in the proper language. Yeah man, no I'm next embarrassed now. No, I will work hard to teach you the language Mhlekasi, don't worry. Okay. Yeah. Just recently, as recent as last week, Mr. Vavi, we've been celebrating Workers' Day and we're in Workers' Month now. And some people are even going to an extent of saying, what is there to celebrate when workers are enslaved by a number of factors, starting from the economic hardship, lack of salary increment, collapsing economy, and the list goes on. Maybe let's start from the beginning. From SAFTU's perspective, what is your take with regard to these ongoing fuel hikes? Terrible. We've just issued a statement to decry again the fact that we think the situation worsening and that the impact of the government intervention can hardly be felt at this particular stage. This is now historic. We've never had to pay a 30 rand a litre in the lifetime of this economy. We can't imagine what this will mean to workers in terms of pushing the food prices, the transport prices. We
already paying the arm and the leg for electricity generation, the production inputs, and all of these other things that we need, the basic necessities of life. We are once again being forced to carry the burden of global capitalist system driven by war, by militarism, by speculative and oligarch greed, in particular on the part of the American oligarchs who ensured that Donald Trump wins the last elections by pouring their billions on his campaign. And I think those South Africans who were misled into believing that this America First will mean really ordinary Americans first are now learning the hard way that this American First was always a ploy and to pull wool on the face of all workers all over the world, including in America, because a significant numbers of them voted for Trump, into believing that this man will ever act in the best interest of ordinary people when he's a multi-billionaire, and he's now acting on behalf of those oil oligarchs. And they are benefiting, they are smiling, and their wealth is multiplying. They now even speculators who are speculating whether Trump is going to attack this and that part of the world, and through that they make millions. This is very sad, Patrick, very sad. Sad as it may be, Tatana Vavi, let's look at what our government is doing. By virtue of them suspending the fuel levy, now they've extended it to next month, the 2nd of June. Are they doing enough from your side as SAFTU, or it's a little too late? They have done a half measure. First, we have welcomed the fact that they've removed the fuel levy on diesel altogether. And as if they knew that this diesel is going to be the hardest hit by the crisis in between America, Israel attacking Iran. And they did half journey on petrol. And they did absolutely nothing for paraffin, absolutely nothing. The paraffin was 11 rand before yesterday. I don't even remember now where it is. There's been no cushion whatsoever for the most downtrodden, poorest sections of the working class. We have long decided to step out of using electricity because they cannot afford prepaid meters. And it's tough times. I mean, this is tough times. We're going to see a total disaster. The numbers of people living in poverty are going to increase. When already we were sitting at 62 to 67% of South Africans living below the upper bound poverty level, the numbers of people skipping a meal a day because they cannot afford will increase from 17 million to 20 million a day. The numbers of children dying of malnutrition will increase from 10,000 to bigger numbers. And the 27% of children standing because of being underfed will increase. This is going to be a total disaster. And yet the people who are stoking these fires don't care a little bit about the plight of us in the working class inside America and outside America. Now we're looking into this situation wherein we are caught up in this war by virtue of us being affected economically. Do you think there is something that, as the government of the Republic, could have done to foresee the situation that we are at in terms of maybe having storage capacity and or looking at other ways and means to curb this economic collapse? There it comes again. Thanks for asking that question. You remember this government inherited it, and my apologies. They allowed the apartheid regime to make it as a
de facto reality, the privatization of Sasol. Sasol is the only local-based oil refiner that would have cushioned us at this particular moment, not linked to any international trade, just pure oil from South Africa. They allowed corruption to corrode the reserves. Finished. They allowed Mossel Bay to be a white elephant. And so all of the cushions that we should have reversed, for example, the privatization of Sasol outright. And we should have built the reserves more. We should have had a powerful Mossel Bay plant and as a refinery plant, and we should not be here where we're entirely dependent on exporting oil from the Middle East or even Nigeria and other countries. We are here because we just love neoliberalism. Or let me say, they love neoliberalism. They told us that we must be linked by hooks and every other means to the international trade. Look now what we are going through. That international trade is now based on wars that are the benefit of the multi-billionaires of America, who are making unbelievable levels of profits through the pain of ordinary people, whether they are inside or outside the United States of America. And that's why we are at least calling on the government to consider, we have been making this demand ever since the past 20 years or so. We want an immediate end to the austerity and budget cuts that are collapsing the public services and infrastructure. We want a developmental fiscal monetary centered on mass job creation, industrialization, and redistribution of wealth from the rich to the poor. We want a large-scale public investment in rail, ports, energy generation, in water infrastructure, housing, healthcare, education in local municipalities and municipal infrastructure. We want an expansion of the public employment programs into permanent, decent, pensionable jobs, a decisive shift away from inflation targeting towards employment, creating monetary policies where employment is targeted and is made the priority number one of South Africa. We want lower interest rates to stimulate productive sectors of the economy instead of enriching banks and financial speculators. We want exchange controls and stronger measures to stop illicit financial flows and capital flight, which are draining billions. In fact, over R1 trillion is drained out of this economy annually by these guys that government will not take actions against. We want the rebuilding of the state-owned enterprises and the strategic public ownership of the key sectors of the economy, the introduction of higher taxes for corporate profits, a wealth tax, a solidarity tax between the rich and the poor, a luxury tax for those who are bringing into the economy the yachts, the private jets, the top-of-the-range furnitures and suits for themselves. We want a stronger taxation of financial speculation and windfall profits. And we want a democratic state that will now finally prioritize the interest of the poor. This is the opportunity. Every crisis must be seen as providing locally based opportunities to take us out of this quagmire. Talking about us getting out of the quagmire, some of the things that you mentioned, we were there. Why did we leave them and now we still want to go back there? And the issue that you've just raised about the issue of Sasol, is it a manifestation of a country that moved from cooking homemade meal to buying takeaways every day? Thank you, Patrick. There can be no better way of putting it except what you are saying. We moved from as the ANC now, we moved from the Freedom Charter's demand that the wealth of the country shall be shared.
the mineral wealth beneath the soil shall be transferred to the ownership of the people as a whole. The monopoly banks and the big industrial corporations will be managed in the best interest of the people as a whole, and that the land shall be shared. We moved away from that commitment, and as well as the commitment of the 1969 Morogoro Conference resolution that says in our country, more than any other part of the oppressed world, it is inconceivable for freedom to have any meaning without economic transformation that benefit the ordinary people and the greater majority. So we deserted that framework, that historic mission, and embraced GIE in 1996, and now we are being managed through something called Operation Vulindlela, which basically transformed the whole market ideology from the capital. The investors will no longer be the risk takers by investing their money in anything, but instead government will guarantee them their profits for the next 40 years, super profits, as it is happening with the independent power producers that are being effectively subsidized by ESCOM. But when these companies, multinational corporations, make profit, their profit will be privatized suddenly, meaning that the profits are privatized, the cost of doing business are socialized. This is what we have done. Total neoliberal madness. Look at the damage. 12.4 million people unemployed. 10 million of those 12.4 have not been employed in any way for more than a year. Over 60% of young people unemployed. Close to 50% of black women, Africans, are unemployed in this country. As I've already said, over 60% of people living in poverty. And we've become the most unequal society in the world. No wonder there's so much anger in the streets. I've just been watching images of a small number of people invading foreign-owned shops. And in the environment, there's hardly any distinction between those who are legally having documents to own or to be in South Africa and those who don't have. People are taking the law into their hands. They're beating up people in the streets. Before you know it, as it's already started, you would have heard, Patrick, that some people from Venda and Gazankulu were beaten up in KwaZulu-Natal because they cannot speak Zulu there. In no time, we are going back straight to the strife that saw 16,000 people dying in a battle between the UDF, ANC on one hand, and the Inkatha Freedom Party, armed by the apartheid regime on the other hand. We hope that this is not going to degenerate into that, and that's why we're calling for cool heads even at this moment of crisis. Let's allow the police, let's put pressure on the police to do their job. Let's put pressure on the state to control and manage our borders so that it's not a free-for-all as it is currently the situation. Let's put pressure on the government to increase the numbers of people it has employed. You know that there are only 37% of the people we need in the Home Affairs that are in their places. Let's deal with corruption in the Home Affairs. I mean, what we got from the SIU last week, that so many pastors have managed to obtain hundreds and hundreds of visas, identity documents, passport, through the corruption of the Home Affairs officials. Let's make a desperate call on the Home Affairs officials. Can you please act in the best interest of South Africa? Let's make a call on the unions and the Department of Labor and Employment to ensure that they increase the levels of inspectors that can ensure that no employer takes advantage of workers' desperation from Mozambique, Zimbabwe, and elsewhere, because they now increasingly prefer to employ undocumented workers, not because they love them,
because it is easier for the employers to exploit the desperate Mozambicans and Zimbabweans in the workplaces. This is now a phenomenon that is increasing, originally from the bordering farms in our borders. Now it is a phenomenon even in the Western Cape agriculture, the security, the retail sector, the domestic work, everything that a lot of South Africans think that it is too low for them to do. The employers find a way of driving the wages even lower by exploiting the vulnerable labor from elsewhere in the African continent. We've got to increase our capacity to stop that. Let's conclude that, Mhlekazi, by looking at what you raised earlier on, the budget cuts, the austerity measures. The reasons that we are getting are that as a country we are highly indebted, and with the budget cuts are informed by what we have as the debt versus our GDP, which has been growing in recent years. Is that not the best way of dealing with the debt of our country, or by virtue of us not increasing what they would call the public service wage bill with regard to the recommendations from entities like IMF, World Bank, and so on and so forth? Again, this is totally false propaganda. Let's look at the history of South Africa itself. When the whites-only government was driving industrialization, they decided to create the state-owned enterprises, from Eskom in the early 1920s to Telkom, to Prasa Railways, everything. They were addressing the white problem. At that time, the GDP debt ratio was above 110, 120%. This is South Africa. This saw the longest economic growth and that attracted hundreds and thousands of workers into the manufacturing sector that is currently declining. And let's look again at the current facts. As we speak, as Singapore, the country saluted as the most stable, is sitting at 176% debt ratio. Italy, 135. The United States, which is preaching the gospel through the IMF and the World Bank, is sitting at 121 to 125%. France, 113%. The United Kingdom, that colonized us, 101% to 106. China is sitting at 96 to 100%. We are crying, and they are making us to believe that the skies are falling, because ours is between 75 and 77%. So the advanced economies are sitting at 108% GDP to debt ratios. It's not, the skies are not falling. Those people have 6% and below unemployment rates. There comes South Africa with a 42% unemployment rate, what the same formula that was never used in America during the crisis of the Second World War. Because after the Second World War, all of the economies in Europe and in America embarked on massive expenditure program to rebuild the economies. They allowed their debt ratios to be skyrocket. And there comes us with a nearly 400 years of colonialism, 40 years of apartheid, destruction that have kept black people in absolute dire straits. We want to do what Europe is doing now, years after they have defeated the infrastructure destruction as a result of the Second World War. We're copying them today, and we're not copying what they did with the Marshall Plan in the 1940s. This is crazy. This is madness. Neoliberalism makes people not to think
And because they want to be good boys of the IMF, World Bank, and the rating agencies today. This is crime against humanity. Mhlekazi, ngiyabulela. Inkosi. Thank you very much. All right. So mingisero mngalo na FM la wayibula na vona nkulukumba zwelezi mavafi vakha va nyika tlhelo ra saftu loko swi ta ka timhaka ta xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko. Ni tsakisa hi mhaka leyi yo va nga hetisela hi yona ya xikweleti xa tiko loko xi fananisiwa na xipimanisiwa na ku tiyelela ka ikhonomi ya tiko hi ndlela yaleyo. Ku loko hina hi ka hi famba kala ka range ya 70 to 77 loko ku vi swi nga hi pfuna hikokwalaho ka yini hi nga tlakulenyana kumbexani hi ku hi ya ku famba ka 80 to 90 ku ndlela ku hi kota ku nghenisa ku fana na sweswi vengi ka ndhawu leya xikaya ku na swivandla swo tala swa mintirho i xin'wana xa xikombiso loko mi languta ku 36 wa tiphesente ta vanhu lava va lavekaka ka ndhawu leliya hi vo va nge le ku tirheni swi vula ku ka vanhu van'wana na van'wana va dzana lava va laviwa ko tirha ntsena 36 leswi vula ku ka vanhu van'wana na van'wana va 10 lava va laviwa ko tirha va lava va 3 kumbe 4 masvo so xiyimo xo tika lexi xi nge le ku langutiweni xana swi nga va swi ri na ntiyiso n'we mi tiva ku tinomboro hi tlhelo ra ikhonomi mi vona ongeti maendlelo lama ma nge le ku ringanyetiweni ma nga hi pfuna ke hi ku loko mi languta leswi nge le ku ndlekeni swa tikomba ku hi le ndilweni tanihi tiko hi le ndilweni leswi swi nge le ku ndlekeni loko mi languta tindhawu to fana na le Durban sweswi ni vulavulaka ku na machi wu hlohlotela hi vamani va lava ku fikelela yini i machi lowu nge le ku yeni mahlweni Durban sweswi ni vulavulaka na n'wina a hi khale ngopfu va kha ku machiwa ve le ku machi kumbexani na sweswi swo swi kombiwa ka thelevhixini swi tshame swi vuriwa hi un'wana wa varhangeri khale kwala ka nhlangano wa haxi a nga ha ri kona sweswo a vula ku kumbexani swin'wana a hi fanele hi nga kombi ka thelevhixini hi swihlaya swi ri mahungu van'wana va ku ha fanele ku tiva ku endleka yini u nga ti vanhu se vo ti hungasela hi kona ka thelevhixini futhi loko va vona ka mumbiko wa mahungu a kha hlamusela swin'wana va sungula no yimbelela na hinkwaswo leswiya n'wamerini a hi buleni 0860 002543 ni saleti minete ta mune ku ya ka awara yan'we lera ku muyingiseri wun'we kumbe vambirhi hi nga bula la mi hi byela na ku timhaka leti ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha swi le ku mi khumbeni hi ndlela yin'we kwala mi nga koho mi le ku xaveni mafurha hi mali muni loko ku ri mafurha ku ya hi petrolo kumbe diesel kwala ka tlhelo reri mi nga ka rona kumbexana swi fanele swi langutiwa na swoswo leswo ku hayikho loko ku ve a Durban a va se fika na le ka 30 rand loko swi ta ka timhaka ta nxavo wa mafurha va hi pfuna njhani hina hi nga ka matiyani hi xavaka hi 40 rand maswo hikokwalaho ka yini hi nga vi na nxavo wun'we wo fana yi va ka 45 yi va ka 35 hinkwerhu na va lava nga kwale kusuhi na lwandle na lava nga a lwandle ha swi tiva ku yi fikela kona na timhaka teto tanihi tiko hi le ku yeni ngopfu ka timhaka leti ta ku xava swakudya swo kuma swi lulamini ku tlula ku ti xavela hi ya sweka hi hexe ku sweswo swa mafurha a hi fanele hi kha hi kumbexani hi xava ku ri oyili yimbisi hi ti endlela diesel hi ti endlela petrol sweswo swa ku tani a hi swi koti hi mhaka ku hi se hi xava yi ta yi ri diesel kambe leswi ni nga ndhundhuzela ku tiko na van'wamabindzu va hina lava nga la tikweni ra hina i ku va ha swi kota ku endla ku hi kuma petrol leyi ku na matiko lama swi nga le ku tikeni na kuma petrol kun'wana va fola layini dyambu hinkwaro va ha rindzela ku chela mafurha se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga vula ku mfumo wa hina kwalano mi le ku fambeni kahle ma ha swi kota ku swilo swi hlanganana ma va mhaka kona 0860 002543 nangona ko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a ni xi twala kwihi lexi kambe kumbexani kun'wana kwalomu ku fambeni hi ta mangu na misava na mani Nkosi na Chauke loko hi vuya hi bula na tatana Xingangi kumbexani mi lava ta ku hi bula loko se hi hetile hinkwaswo hi vulavula na lava Khosato na vo hi twa ku va ri yini ke hi ndlela yaleyo na so hi nga endla tano ma vo mhaka kona kambe i timhaka leti tanihi tiko hi fanele hi ti languta ku ku endleka yini ro hetsela ka n'hweti leyo loko ku sungula ku tlakuka nxavo wa mafurha a Malawi litara ya petrol a yi ikhonomi ya ka 60 wa tirhandi hi litara ani kambe a Angola
vodlemulela petrol vodlemulela ma vona thangi ra ku lomuya ka makume nkaye wa tilitara ra ha tala hi 500 rand hi mali ya la Afrika-Dzonga kambe mali ya le Angola i kwalomuya ka makume nharhu wa magidi 30,000 se loko u sukira hala Afrika-Dzonga i fanele ya chela ku nga va mali munhu ku nga lava mathangi mangani kusuka Afrika-Dzonga ku ya Angola no vuya munhu a ya lava diromu a vuya kha koka kumbexana swi nga a ni tivi yi chipe ngopfu petrol loko ri Angola hi ku hi le kaya ka oil leswi swi nga faniki na le Nigeria na ko hi le kaya ka oil kambe ya durha petrol hi ku a va na swona a va na byona vukorhokeri bya ku ti endlela mafurha hi voxe na vo va fana na hina va fambisa oil va vuyisa ku ri petrol na diesel swi swa durha kambe loko languta matiko yo fana Angola swi tikomba swi swa swi hlangana rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Buspet mhaka ya petrolo na diesel yi le ku hlupheni kun'wana ni hundi pundu lowu ni kuma ku a va kombekisa ku le ka 36.54 mara loko se ni vuya na nhlekani kuma ku se ku cheriwe 21 cent se le ka ma 36.75 so a ka ha ri ku lungheni loko khome 100 rand a ka ha ri nchumu swa ku 50 rand u chela litara yin'we a swa ha tshamisekanga diesel se yi le ku durheni ngopfu a fane va vona ku endleka yini ka xiyimo lexi na loko va ku ri richa 30 rand ho hlamala ku sa hala se ya ka 40 rand inkomu inhlekani Buspet xikan'we na Ncintani kwalani na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene mhaka la mafurha leya diesel ya ha ta hi tikisela mani laha mo special ka transport la na swakudya and me lexi ni karhataka ngopfu i ku lava va transport lava va swibazana lava loko va ze va khuphuka a va ha vuyeli ndzhaku hambiloko diesel yi tlhelerini yi vuyele ka normal kumbexana se yi chipini yi ri hansi vo tshama kwala va nga tshama kona so swa hi tikisela swilo leswi ende na le mintirhweni a va ngeteli salari mara vo lavi loko yi lo ngeteriweni n'hweti na n'hweti petrol na diesel so i swilo leswi swa ni karharisa mani a tivi ku nga ndliwa yini loko swilo leswi swi kota ku hela mani inkomu Buspet Ihlekani DP ka Afrika wa vulavula na muhumelerisi wa n'wina Ncindani DP mafurha mele ku durheni swinene ene ku durha ka wona khalanga mantako na swakudya swi ya henhla ene loko swi kha swi ya henhla swakudya vatirhi muholo kun'wana wa ha tshamise sweswiya ko va lavayana lava ya mi kumaku ku hayi valungu va vona va va twela nyana vusiwana va va tsemekelana nhlana mara ku le ku tikeni khalanga ku le ku tikeni swinene a retsi hi ta vona ku ya mahlweni ku swi ta helela kwini Vashume Buspet minjhani swilo swi le ku tikeni Buspet mafurha ya durha swinene swi endla ku na le mintirhweni hi nga ha oloveli hi nchumu swi hi tikela hi ku hi nga le ka transport loko diesel yi durha so swi endla ku na mali a ya ngeteleriwi hi nawu wa kona ku swilo swa ha ri ku fambeni diesel la litara yi xava hi 32 rand so ma swi vona ku a ku fambi nchumu swi hi ndlela yeleyo Buspet a mi ri na matimba ngopfu nkomani dangi Buspet ungayelele eka Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela ungayelele eka Afrika wa vulavula hi nga va mani handle ka Afrika wa vulavula a Saselamani police station hi tsake ngopfu hi pfune ngopfu hayi station commander lava nga ta ho sungula ku vona station commander xo patrola na maphorisa ku na order yin'wana hi kulukumba ngo swilo swi cince ku kusukela loko va fikini
Colonel Mudau swilo swi basi ngopfu hi tarila kwa ta Africa wa vulavula se hi tsakini hi ri nga hampuntuxiwo police station liya a ku tsakiwa ku yiwa mahlweni va hi pfuna ya biwun'we va magaliyoni yimani mi lavi la kahle ngopfu Botpet kahle ngopfu amilo xaviwa kumbe ta vula sweswo a ni xaveki Botpet mina hambi vona a hi ri ku va monitoreni kolonele a hi se za hi va kahle hi va a hi yimeleni kule hi vona mativa la ka makuleke ka ha ku heta ku simekiwa na forum yo patrola a va yini hi voxe kolonele ve le ku landzelerisa na tikresi leti a ti titimerini timhangu to chavisa se ta pfupfuleka hayi phenele a ve se za va va na tin'hweti timbirhi ku na order mativa swilo swi le ku fambeni a va hi xavangi ve nge hi xave na hi xaveki Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 12 minutes ku bila hora ya 13 teri ta bula na va COSAT Congress of South African Trade Unions of South Africa lava hi nga ta lava hi lava ku vulavula na vona hi mhaka ya ku twa ku leswi ku nge le ku tlangeriweni timhaka ta vatirhi va ri yini vona hi ndlela yoleyo tani hi COSAT ku nga nhlengelo wa mihlangano ya vatirhi te ta bula na tatana Mike Shingange. Tatana Mike Shingange hi vo hi lava ku twa ku sukusela loko se hi sungule timhaka ta ku tlangela siku ra vatirhi ku fika sweswi ku na leswi swi nga tlangeriwaku ke eka vatirhi ngopfungopfu loko kha hi langutaka ku ongeti ve le ku hlanganeni na xiyimo xo tika swinene vatirhi lava kumbe hina hi nga vatirhi hi le ku hlanganeni na xiyimo xo tika hi ndlela yoleyo la ku ta va hi kota ku twa ku va ri yini vona tanihi Congress of the South African Trade Unions hi ndlela yeleyo. Tatana Shingange nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Xilani Khalanga na vayingiseri Munghana Lonene khensa kona ha khensa swinene na n'wina loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina vhiki leri nga hundza loko hi bula na n'wina Tatana Shingange a hi langutelaka ku tlangela siku ra vatirhi kambe ku na mintlhontlho leyi vatirhi va nge le ku hlanganeni na yona sweswiwani leyi yi katsaka timhaka ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha leswi tlakusaka minxavo ya swilo swo tala tanihi hi COSAT loko xiyimo xi te tani xo sungula lexi mi xi vulaka mi ri yini ka tiko ka na vona vatirhi lava no xi mi ta tsundzuka ku loko hi ta va hi burile hi siku leriya ro tlangela vatirhi hi vurile ku ri a hi ya tsundzuka siku leriwani hikwalaho ka ku pfumaleka ka swiphiqo leswi vaakatiko na vatirhi na mindyangu ya vona va nga langutana na swona hi le ku tlangeleni kambe xin'wana lexi hi nga ta va karhi hi xi endla i ku languta mintlhontlho leyi nga le ku langutaneni na vanhu hinkwavo ku pfumaleka ka mintirho ku hehla ka miholo ku tlakuka ku durha ka swilo mi ta tsundzuka ku hi vurile ku hi ta tirhisa siku leriya ra ti-1 ta May ku va hi sungula pfhumba ri kombisa ku vilela leri hi vulaka ku it's a cost of living campaign a hi langute ku tlakusa ka mixavo ya swa fana na mafurha swa ku khandziya swakudya swiambalo school fees swa rihanyo hinkwaswo swilo leswi hi nga va karhi hi bula hi swona a hi vula sweswo hi mhaka ku already a hi va hi ri exidziveni lexikulukumba ngopfu xa ku hi nga ha kota ku fikelela leswi swi lavekaka ku vanhu va kota ku ti hanyisa even before ku va na tinyimpi leti nga kona ta van'wamkume na nyimpi ya ku lwa ku va na ku ti vuyerisa kumbe ku profita hikwalaho ka timhaka ta swa ti-oil leswi nga vanga leswaku n'hweti leyi nga hundza ku va na ku tlakuka ka mafurha na n'hweti leyiwani nga na ku tlakuka ka mafurha a hi karhi hi swi vona sweswo leswi anakeni a hi ri ku tekeriweni so vaakatiko haxi va le ku hakeleni ka nxavo lowu va nga wu vangangiki nga kwalaho ka tinyimpi ta vanhu lava va makwanga va ku lava at profit so hi le xikan'we hi le ku vuleni ka vatirhi ku ri pfhumba leri hi nga ri vula leswaku hi ta ri sungula leri lavaka swa ku va na mapfhumba yo hambanahambana man'wani ya ku kanerisana man'wani ya ku ya switarateni man'wani ya ku va hi kota ku vona leswaku hi papalata tihakelo leti nkarhi wun'wani ti nga bohi ku va munhu a va a ri na toko a kota ku hlayisa muholo ya ku kaza ku fikela n'hweti mara hi le ku tivitaneleni ka mfumo ku ri na wona a wu nge hoxe xandla eka timhaka letiwani u kota ku vona leswaku vaakatiko va sirheleleka hi ku angarhela loko ka hi languta van'wani veri
mfumo wu zamini ku va wu ngetele mpfuneto ka timhaka ta nxavo wa mafurha ku fika ka n'hweti leyi taku ya Khotavuxika. Tanihi Khosato mi vona va endle kenela tanihi mfumo kumbe na n'we mi tirhisa rito rero ku va lo zama a va se fikelela ku antswisa xiyimo xa vatirhi? No, hi ri va zamile Maxe. Mi ta tsundzuka ku loko nxavo wa mafurha wu ta tlakuka ka n'hweti leyi nga hundza, hi burile mina na n'wina hi vula leswaku loko ku ri ku nyimpi leyiwani ya misava ngopfungopfu exikarhi ka Iran na Israel na America yi to continue for tin'hweti tinharhu leti landzelaka, ku ta va na leswi swi vitanaka inflation yi ta tlakuka yi ya henhla swinene, leswi nga ta endla ku na ti-interest rate ti ya henhla, swi nga ta endla swa ku na swakudya swi nga ha fikeleleki, ku ta va na leswi swi vitanaka recession emisaveni hinkwayo. Hikwalaho a hi tirhi mfumo wa Afrika-Dzonga mara na mifumo ya matiko man'wanyana lama ma nga le ku xanisekeni ku tirhisana na xiyenge xa private ku nga xa mabindzu, a ku tiwe na pfhumba leri nga ta kota ku endla leswaku ku va na ku sirhelela na ku endla leswaku vaakatiko va kota ku va cushion loko la ku tirhisa rito ra xidyahlampfi, ku fana na leswi a swi ri xiswona nkarhi lowu a ku ri nkarhi wa COVID-19. Ku va na leswi nga swi vitanaku i-social distress relief package leyi a yi ri kona. So hi vona mhaka ya fuel levy leyi va nga yi endla mfumo ku ri ku ri ndlela ya kahle, kambe swi vula ku hi fanele hi tiyisisa ku yi ta tshama yi fanele extendiwa kumbexana yi tlha yi ya hansi ku tlulela yi nga ya kona, mara at the same time yi va na guarantee ku ri yi ta famba tano ku fikela loko xiyimo xi ta antswa. A hi lava leswaku mfumo ku fana na leswi a swi ri so nkarhini wa COVID-19 u coordinate swiyenge hinkwaswo swa ikhonomi na ti-department hinkwato na minhlangano ya ku tirhela ya ku yimela vatirhi, tanihiloko leswiwani swa fuel levy i xibumabumelo lexi nga va xi huma ka hina tanihi minhlangano ya ku yimela vatirhi. Kambe tanihiloko a hi ri na ti-master plan nkarhi wa COVID-19 loko kun'wana mintirhweni ku nga koti ku yiwa, a hi hleketa ku va na ti-master plan sweswo. Van'wamabindzu, tibangi leti ti nga lombisa vanhu timali to karhi, it's either ti ehlisa ti-interest rate kumbe ti va na ti-interest rate payment holidays fana na sweswo leswo nkarhi luwa, so that vatirhi va kota ku ya mahlweni va fambisa ikhonomi hikuva va kota ku ya mintirhweni, because otherwise loko ti-interest rate ti nga hungutiwi ivile ti ta boheka ku ya henhla. Loko Reserve Bank yo tlakusa repo rate loko lava ti-loan va yi lava mali ya vona tibangi tani swi vula ku ikhonomi yi ta vhela yi wa hi xihatla, because vatirhi va ta tsandzeka ku hanyisa not ku tidyisa but ku va va kota ku va na swo khandziya va kota ku ya mintirhweni. So hi lava swo ku va na coordinated effort ya tiko hinkwaro, ku nga vi ku angula loko hi nge ri ku langutela ka mfumo ntsena Maxe. Mfumo wu le ku endleni leswi endleni kambe a wu coordinate swiyenge hinkwaswo leswi kumbekaka ku kota ku va na ku angula loko ku khomekaka. Ni kombela ku teka 30 second xingange hi ta vuya yi hetisa hi ku ni la ku kamba kasi Sasol yi hi pfuna yini andaka leswi. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Hi le ka Munghana Lonene FM i xandla xa president wa COSATU wo sungula ku nga tatana Mike Xingange lava hi nge le ku buleni na vona a hetiseleni na vona hi ndlela leyi ta twa we i ri yini yo khumba njhani mhaka leyiwani ya ku xaviwa ka mafurha na ku tlakuka ka yona, a ku le ku vuliweni nchumu hi swo fana va parafini leri vanhu vo tala va nge le ku ri tirhiseni. Kambe hi tlheleleni ka tatana Xingange. Tatana Xingange ni khensile loko mi ni khomele tani, loko Sasol yi ri koho va ku i ya kwala tikweni va ku yi tirhisa malahla ku ndla mafurha, hikokwalaho ka yini hi fanele hi xava mafurha ya le ka Sasol hi nxavo wa oyili? Maxe ni nga si hlamula xivutiso xexo, ku nga ri khale mi ta vutisa ku kasi Eskom yi hi pfuna yini ku khampani ya kwala kaya kambe gezi a ha koti ku fikelela. Mi ta vutisa ku kasi timasipala ti hi pfuna yini ku se hi xava mati ku mati se ya ta xavisiwa ku nga ri khale luma ka timasipala. Loko ze mi pfumelela ku khampani leyi faneleke yi va yi ri mavokweni ya public kumbe ya mfumo yi va yi kuma yi ri mavokweni ya business, swa boha ku hi va ka xiyimo lexi nga le ka xona. So tikhampani hinkwato leti a hi langutele ku ti hi pfuna, loko mi vona nyimpi leyi hi va ri na yona ya ku hi lava leswaku ku nga vi na ku privatiziwa ka tikhampani ta mfumo, hi vula ku fana na leswi swa ku ha ti kuma ha ri na vulavuri ka ku determine ti-price kumbe ha kota ku pfuneka. Sasol se i khampani i business Maxe, and business yi ri lawuriwa
hi milawu leyi lawulaka ti-business hinkwato kumbe tikhampani hinkwato ngopfungopfu leyi xavisaka ti-oil. Xa vumbirhi mi ta tsundzuka ku na nxungeto ku na nyimpi ya ku va hi hlayisa malahla laha kaya hi tirhisa wona ku va ku endliwa gezi ku endliwa na mafurha mara ku na nyimpi ya ku va ri a hi heteni malahla hi mafambisa ya famba sweswi va ri a hi endle leswo hi pfalaka ti-power station leti tirhisaka malahla. Ku na nyimpi ya ku South Africa yi fanele yi xavisa malahla yona yi ya ka leswi va swi vitanaka i-green energy tani. So i tinyimpi ta van'wankumi leswi hi xilungu va swi vitanaka ti-imperialist war ku ri kahlekahle matiko lama ya nga ringetekeni ka ku ti hluvukisa ya fanele ya tshama ya mahlweni ya nga hluvukaka kwalaho ya tekeriwa swicelwa swa vona na ku va va arisiwa ku va tirhisa swicelwa swa vona na lama ya bomiwaka matirho ma bomiwa mhaka ku va va ri na ti-oil ta vona. That's why ku na tinyimpi ta ku fana na teta. So Sasol yi nghenele eka tikhampani leti hinkwato ta private yi swima kwalaho ka damu rero yi nge swi koti ku tikuma yi ti hanyisa yi ri yoxe yi hlukile ka man'wana tikhampani. Ni vula kasi petrol a va ndli malahla kumbe se va cincini na vo se vo xava oil yimbisi va xava i combination mali xo sungula va xava na oil yimbisi mara xa vumbirhi malahla olama ya le ku susiweni tikweni va ri a ya ha laviwi ya thyakisa tiko. Xa vumbirhi xa vunharhu tikhampani hambiloko va endla hi malahla a ya ha ri mavokweni ya hina tanihi vini va swicelwa leswa malahla se ya le mavokweni yo va vito ri nga Sasol mara ya le mavokweni ya vanhu lava lavaka profit. That's why swi vitana all profiteering xilungu maxi a hi tsele hi ndla njhani laha hi ku namuntlha laha ni nga tshama kona mina nxavo wa mafurha leswi hi wu xavisaka swona namuntlha wu lo hlwerisiwa ka lowa hi fanele hi xavise swo n'waxemu I mean ku nga ri n'waxemu kambe n'hweti leyi nga hundza swi vula ku n'hweti leyi taku loko ku ngeteriwa mafurha hi ta va hi kha hi hakela mafurha lama a hi fanele hi ma hakela sweswi ka n'hweti leyi nga ka yona. Xirhendevutani lexi hi ta hetisela hi ku yini mi hetisela mi ku yini ka vatirhi lava va nga hansi ka ntshikelelo swinene nako xivutiso lexi ni nga rivala ku mi vutisa ku sukisela loko hi sungula ku vulavula tatana Xingangi i ku hava lava nge mali yi kona kasi mali yi kwihi ni vula mali yini maxi vuna mina yona ni vula swona ni nge ku hava nge mali yi kona hileswaku ya hala mfumo veri hayi a hi nga ngeteli vatirhi ku hamala loko ya ka nhlangano wa vuhaxi kwala ntirha kolo ku ri ku veri ku hamala kasi mali yi le kwihi yi laveni va yona maxi a ni ri hina hinkwayo mina na n'wina hi xavisa matimba ya hina ku hi kota ku kuma mali ene hina hi ri vanhu hi ri hexe hi nga na swilo swo xavisa kambe hi nga swi koti ku determine price ya swona muxavi hi yona determine ku fanele a xava hi mali muni. Hikwalaho vatirhi loko mi ku hetisela vatirhi va fanele va ya mahlweni va tiyisa mihlangano ya vona ku ri ku kanarisana loko ku nga ta va ku nghenelela ka tin'hweti leti landzelaka na migingiriko na mikitsikitsi leyi nga ta va hi ri ka yona ya ku ringeta ku kumbexana ya switarateni va fanele swi tikomba ku i vanhu vo tala lava nga le ku hluphekeni lava va tirhaka ni lava nga tirheki va le ku affecteni swilo leswi ku fana ene na mapfhumba lama hi faneleke ku ma bumabumela ku va ku herisiwa tinyimpi leyi nga kona emisaveni hi vurile loko hi vulavula masiku lama ya nga hundza ku lava va nga endla a va endli swibumabumelo na milawu leyi nga kona na xiyimo xa ikhonomi a va nga swi teketangi ku ri ku ta va ku ri na mikitsikitsi emisaveni a va endli swipimelo leswi hikwalaho ka ku hleketa ku ta va na kurhula emisaveni hinkwayo kambe sweswi hi hanya enkarhini lowu ku nga na mikitsikitsi swi lava leswaku matiko yo tala ngopfungopfu lama va nga le ku ringeteni ya ku hluvukisa ku fana na yena ya fanele ya ta na maqhinga ya kota ku va xana va survive njhani eka nkarhi lowu ya mikitsikitsi because ntiyiso lowu nga helela loko ko hela tin'hweti tinharhu ha ri sweswi hi ta tlhela hi vuyelele ka great recession ku ta va ku ri na recession emisaveni hinkwayo ikhonomi yi ta dipa swinene mitirho yi ta ya ku lahleka ku tlulela hi nga kona and vhela tani hi vula a ka ha na muholo wa munhu wihi kumbe wihi wu nga kota ku fikelela swilaveko swo kota ku tihanyisa. Mike Xingangi kusuka ka Cosat nkhensefu swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta xivena mali inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi va ka yena kumbexana hi pfuneni kumbexana mina o ka na nga swi twisisi ku na laha yi nga koho mali yi le kwihi mali kun'wana n'wana hayi a swi koteki mali ku hava a swi koteki mali ku mani a nga na mali hi va ka yena ni byeleni kumbexana ni nga kota ku swi twisisa ku yisa ku yini mahlweni tanihi tiko tanihi vaaki hi ndlela yaleyo yaleyo mhaka hi va ka yena a hi buleni yona 0860002543 mbatwini tatana Mike Xingangi va suka ka Congress of South African Trade Unions COSATU eka hi bula na vona hi n'hweti leyi ya n'we
kumbe ya hina tanihi vatirhi hi ndlela yaleyo a ni na hina vahaxi hi vatirhi tanihi vatirhi kambe na mi vutisa na sweswi ku kahle mali yi le kwihi yi le kwihi mali ku hi byeleni va ka hina ku mali yi le kwihi hi ku ongete a ku na la ku nga na mali ku halangi a nga vulaka ku mali yi hala hi ku khale loko ha kula a hi byeriwa va ku mali le mali yi hala mali kambe a ka ha twali la sweswi venge mali yi kona famba tiraka ka radio mali yi kona se ni kwana se mi ni vutisaka ku yi le kwihi vanhu 0860 002 a hi ri tekeni riqingho rero ku fika kwele ka awara ya mbirhi na ri teka riqingho rero ndaka leswi n'hweti hinkwayo hi ri maafrika hi tlangela n'hweti leyi hi kondletela vun'we ku amukelana hi tlangela vuafrika bya hina na ntshunxeko #handlandlamuka munghana lonene FM makombandlela ukayelele eka afrika wa vulavula a ni kombela ni na xikombelo ka lava va nga na magaliyoni ku ri va ta na magaliyoni ya vona va khurha police station ya Saselamani ku akiwa rivala ra mitlangu laha nchumu lowu le ku hi pfuneni ka nchumu Botshet nchumu lowa wa police station ya a wu le ku hi pfuneni Botshet va magaliyoni a va susi muako lowa kumbe ku va satellite ya Malamulele Botshet kumbe xani hi nga kota ku pfuneka i police station ya njhani ya vhene yin'we i police station ya njhani ya mulavisisi wun'we wa milandzu i police station ya njhani ya maphorisa mambirhi xitichi hinkwaswo lava va ku va kha va tirha kwala i police station ya njhani ya ku loko u ku mani u ni bini ku rhanga wa maphorisa va ku luya vhele u hanyisa swona khale a va ba luya palamende ya rixaka leyi afrika wa vulavula amkeleni mingiserilo inhlekani la ile ka Munghana Lonene FM hayi mnjani Botshet epokele hi ngo vona bothi ipfukeli mina Jeki Mbhambu la ka miyexelani mara la xilungwini na joni se le oil ya petrol le ya Sasol ni Sasol yi dimela ngopfu loko yi akiwa laha va ku yi ta pfuna hina vaakatiko mara se a ya ha pfuni hina na hlamalo mi kha mi vulavula va ku se yi le ka private so swa ni hlamarisa na mina kati ku humelela hi swa ku hlupheka leyi to hlupheka vhele swi nga heli loko n'wina mi hlamala yini kahle mi hlamala ku a mi landzeleli timhaka ta tiko lera ra ku swilo loko swi endleka mi va mi nga swi tivi fana ni nga swi twangi se yi private hi ku mina ni gine va ku no hi yona yi nga ta hi pfuna ti-oil ku yi nga ha diri ngopfu loko ndliwa yona Sasol yaleyo mara se sweswi hayi sweswi a mi kha mi vutisa ku na vona se va xava oil a va ha endli hi malahla na se loko xiyimo xi te tani n'wina mi a mi langutela ku endleka yini papa yona a ni na wona malahla Sasol yona yi fanele yi zama ku phecha ku ri yi ndla hi vo malahla lama kota ku hi nga durheliwi ngopfu ku ze ku balansa xiyimo se na yona va ngo private a ta pfuneka njhani swi vula ku hi ta tilayithela se hi yimeri hexe ni mutwini buti wa mina khensa swinene nkhensin Botshet inkomo a hi tweni ku mahungu ya misava ya ora ya mbirhi ya ta yimise ku yini kusuka kwalano 0860 002 mani kosi na cawuke va hi tshembise ku sesilili henhla van'wana hi va nga ta hi tisela mahungu yalawo ya awara ya mbirhi se tinhlokomhaka ta kona a hi tweni ku va ri tiyimise ku yini ya sesilili oil yimbisi yi le ka 100 US dollars sweswi hi vulavulaka loko yo tshamisa sweswi yi nga xiswona na rhandi yi tshamisa sweswi yi nga xiswona namuntlha swi vula ku loko n'hweti yi hela petroli yi ta fanele ya hansi swi tikomba yi kha yi ri kusuhi swinene na ku fika ka peak hina hi le ku hakeleni nxavo wa mafurha hi ku ya hi oil yimbisi ya kwalomu ya ka 117 US dollars se kambe xiphiqo xa mina i ku kumbexani swo vona hi mina loko n'hweti ya ha sungula yi kutani rhandi yi va yi tiyelerile yi ri kahle yo loko n'hweti ya ku heleni rhandi a yi tiyi nxavo wa mafurha wu ya henhla a ni tivi a hi amukeleni lava nhlekani
ehlekani Botpet na vayingiseri va Afrika va vulavula mpfukini epfukile minjhani mawani ni nge se nghena ka ya petrol bot wa mina ni titolo mkhama ku ya ri ko Vatsonga Machangani Forum na tanihi spokesperson yi kona sweswi na website yi kona lava nghenaka ka internet va ta kota ku vona mapapila ya lama tsaleliwa government loku toya tihosi tin'wana ti kha ti lava ku recognize-iwa swi koho kwalaya ka website yi kona loko yi va yi miyelini swi vula ku swilo swa ha fambanyana kahle swi nga fambi kahle hi ko yi vulavulaka heyi ka leya mafurha boti tolo ximalana lexi a ni na xo ni zamini ku ni lava ku chela full tank loko ni chela ni kuma ko va half tank a ni munhu wa ku yi hala na hala ngopfu se namuntlha swi vula ku loko no kuma mali ya ku chela petrolo ni ku ni lava ku chela ni hetisa thenge leri ri nga empty ri nge le ka half empty mali ya kona ni fane ni teka mali ya ku xavela vana swo dya ni teka mali ya ku xava gezi ku ri mali ya ti-basic ni chela mafurheni se i swilo swa ku vava swinene ni lava ku cheka ku a ni tiva ku Sasolo i ya vatirhela mfumo i PIC Government Employee Pension Fund division ya pension ya vatirhela mfumo leyi nga na ti-shares tikulu se loko ni cheka ni kuma ku hey leswi swa ti-BEE macomrade malutini laya a ka ha control-i vatirhela mfumo ntsena se swi vula ku private sector ya leyi rhangisaku vana va ti-clever blacks hi yo leyi controlaka Sasolo hi ku a ni ta ku Sasolo i solution ka hina ma-Afrika-Dzonga lexi a hi fa hi xi endla a ku ri ku hi nga ha control-iwi hi America ku xin'wana na xin'wana xi fane xavisiwa hi US dollar hi ku a ku tirhi mafurha ku tirha malahla and yi control-iwa hi mfumo so mara sweswi hi hava vurhangeri Botpet a hi hlupheki hi ku a hi fa hi hlupheka ku fana na matiko yan'wana loko no mi byela ku kwala a Bretse va kota ku cela vanadium kwala Mogalakwena va kota ku cela nickel ni vulavula hi swicelwa sweswo la ka kusuhana la ka vo Ninginisi ku na magazini ma vona magnesium swilo sweswo swinharhu swi kota ku endla ti-battery se van'watisayense va hina la why va nga endli ku timovha ti va na ti-battery ti nga ha cheli petrolo hi mhaka ku la Mall of the North ku koka ku fika u chajisa ku ne matshangu ya ku vona filling station ya ku chela petrol loko ri na movha ya ku chajisiwa ku kona why va nga endli swin'wana se swi vula ku hi hava vurhangeri lebyi byi nga hi endlelaku ku vutomi byi antswa hikuva hambi ku ri ku xava oil yi tele yi fika yi vekiwa yi ri yimbisi yi tele va ta swi endla mara va swi endli vo la ku loko va ku America ku na problem a Russia ku na problem hina swa hi affecta la and swi affecta munhu un'wana na un'wana hi ku na bekara ya ku tisa xinkwa yi fanele yi ngetela mali se i swilo swa ku vava I wish a hi ri na munhu wa ku fana na Mkhwanazi a ri general ya le masocheni a hi ta ku kumbe swa vathawuri swi nga fika la hi ku tiko leri i nga ku democratic a xi tirhi se ku laveka munhu la nga ta a xi tirhi njhani hi ku ma-comrade va koho phela hina hi tiva ku ri n'we ma-comrade ya koho sweswi se hi vulavula ntiyiso a ni mina se ni fiki ka ka ku van'watipolitiki lowa ku a na ha yimi na munhu ni yima na ntiyiso i ku ni ri n'watipolitiki hayi leswaku vukhaselara ni ngo tswaleliwa kona na swi vona ku democratic a xi hi pfuni xi hi endla ku vanhu va vavisiwana and na autocratic a ni yi lavi se hi fanele hi kuma munhu loyi a nga ta va a ri xikarhi ka autocratic leadership na democratic leadership hi ye a nga ta kota ku hi endlela ku tiko leri va right hi nga n'wi kuma loko o va a suka masocheni sa ni kombela vana lava va navelaka ku in future va nga va ti-president va ya joyina vusocha kambe xivutiso lexi nga kona i ku swi nga va swi fike swi onhaka kwihi hi ku vanhu lava va mabunu a va swi kota ku
tiko ra Afrika-Dzonga na swikhirhi sweswi swi ri kona ri ti fambela hambi sweswi a ri kha ri khwita na swin'wana na swin'wana kambe a ri na swiyenge leswi a ri kota ku ti hanyisa hi swoho a ri ndle va Dinel laya a ri ndle Eskom laya ri ndle Transnet laya ri ndle Sasol laya ma swi vona ku hayi hanyene va ka hina hambi leswi ku ngondleriwa vanhu vantsanana va lava ntsanana va ka hi dyela lava ntima va ta tshamela kule ka govu a xinyamini swi na mhaka kambe swi swa muxaka wolowo loko a hi lo swi teka hi swi angarhela leswi ndlandlamuxekaka swi ndlandlamuxiwa a hi ta va yi nga ri kona laha phela hambi nuclear energy yi ri kona le a Joburg lexi nga va problem ku va ku nghenisiwa va Cyril ku va van'watipolitiki ma vona loko mi kuma ku vanhu loko mo ya hala kan'we ka manghena mi ya cheka lo a ri comrade u le kaya u ondini u nwa byala hambi mo aka govu lo a ri comrade ma-comrade ya mapela me le kaya ma frustrate ku ngheni ti-opportunist ivi ti-opportunist ti fika ti tirhisiwa hi lava va ma-English lava already a ku ri vona lava va lwa na mabunu se ka ha fuma Britain mara yi tirhisa vanhu va tima lava nga ti-opportunist so mabunu ma tshamini a ma ha ri ku pfuneni ku ve mabunu phela hi wona loko ma teki mfumo hi 1948 ma nga cinca Natives Act se ma endla Bantu Act se ma kota ku ma endla swilo hinkwaswo leswi a swi fanele swi pfuna tiko ku nga gezi ku nga swa ku famba swa ku haha swilo hinkwaswo se sweswi se ku fuma manghezi mabunu va ma hundzule ku i ti-enemy ta hina suku hi nga ta pfuleka tinqondo hi langusa ku ka mbunu na mghezi mbunu hi loyi hi faneleke hi tirhisana na yena hi ta kota ku create mitirho hi ku rima hi infrastructure mapatu ma ta tiya mara sweswi ha tsakela tithayi ta manghezi hi wona ma hi onhelaka mi nga fambi mi nga ni byelangi ku hikokwalaho ka yini ka nxaxamelo hinkwawo luwa mi tshahe munhu wo fana na President Cyril Ramaphosa mi ku voka va nga ri va tipolitiki hi 1991 loko va ze va hlawa kumbe xana hi sunguleni kwele ka loko Mandela huma va nga khoma microphone loko Mandela kha vulavula a ku nga ri mhaka ku yin'wa tipolitiki no a nga ri n'watipolitiki a ri mabalani xiendla tiya a timayini Cyril ivi loko va vona ku hi vo 1985 va papame va ha ri Sopswat ta vo motor industry liya yi nga hetelela yi endla vanumsi mina ni kuleleni a hansi ka va papa mina Johnston a ku ri vona vanhu lava ka vatirhi a va lwela vatirhi hi ku a va kha va tirha leswi vatirhi va lava ku swona va lava muholo va va Sopswat mara manghezi ma voni ku la ku cinca tipolitiki ku ta huma Mandela ku ta vuya ma-comrade le exile ivi ma endla vanhu va vona se Cyril is one of those a ri Sopswat le mayini ku ve a nge se tshama a tirha a hansi ka mugodi ma vona va gwede va better because ti-mine workers va vavis better se Cyril vo yo n'wi endla ku a tikuma se a ri Sopswat se a tikuma a ri negotiator trainiwa swa ku ni negotiator se ku va ye a rhangelela ka a khoma na loko n'wina mi va Sopswat a mi lo ndliwa ni la ku twisisa loko mi kuma munhu wo ndliwa mi vula yini loko n'wina mi va Sopswat a mi lo ndliwa mawani no mina ni ngo endliwa that's why lava ni tivako ni ri Sopswat ya maphorisa ti-prison wardens na ma-traffic ni heti 20 years ni nge se tshama ni promotiwa kambe i ncini xi ndlaku ku loko u yo endliwa a wu hlweli ku hatla u famba u ya hi le henhla because u xavisa vatirhi ku sayiniwa ti-deal va ku vatirhi hi twanani na vona ku ve va twanani na wena wehe le ku va xaviseni se Cyril se sell out ya vatirhi hi yanga yi va na ti-pension ta vanhu lava tirha mayini vanhu lava va nga lova hi marilarila a mayini vasati wa vona sweswi va ha twa ndlala mara lowu a ri Sopswat a kota ku negotiate vulavula na mfumo i Cyril why vanhu lava va tirhaka Theba va nga kumangi ti-pension kambe rito ra ku yiva phela ri nge tirhi loko ku ri ku munhu a nga khomiwangi kumbe a nga voniwangi nandzu ka sweswo mara hi leyi evidence is a billionaire Cyril u xavi ti-shares a tikuma kwihi mali ya ku xava ti-shares a ri mabalani a mayini ma tsundzuka mbulavulo wa President Mandela loko va vulavula hi timhaka ta ku President Cyril Ramaphosa va ta va nga ha ri kona ka timhaka ta tipolitiki ma ha swi tsundzuka ni swi tsundzuka kahle se a va vulavula va ri ndlwini ya valungu President Mandela that's why
valungu lava ma-English Mandela na Cyril na Pravin Gordhan hi vo va nga hi xavisi, that's why hi ri la hi nga kona sweswi. Nemetwe 0860002543 na wan ai tu ku mangula mu ku yin kona mga ko ngwe me ngu tu ngwana mo ngiseri ngwe meri munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. munghana lonene FM makombandlela nongana ko Africa wa vulavula laha ile ka munghana lonene FM makombandlela n'wina mi angula mukuyini mikhomiti timhaka hi ndlela yele van'wani va ku kombisa timhaka ta ku vanhu vo fana na va tatana kumbe va president Cyril Ramaphosa van'wani va lava nga tirha hi ku hi teka swinene ku xitiko leri ri tikomba ku ri ya kwihi i rin'wana matiko ve ri va kume tiko leri ri ni ta swi fikisa ku ri nyakapfarile antiku ngwemiri yetwangwe 0860002543 ka 0860002543 kota ku twa ku tlhelo ra n'wina ri ri yini mi angula mu ku yini mi committee timhaka hi ndlela yaleyo leswaku hi ta va hi kota ku twa ku mavulavulelo loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti fambisaka tiko ra hina ti nga va ku ri nangu kumbexani ma tiva kahle matimu lama hi byeleni ku kahle matimu lama ma ku hehliwa ku president a va tivi timhaka ta tipolitiki volo endliwa swi huma kwihi swoleswo ke hi ku i munhu loyi a nga hoxa xandla ka swiyenge swo tala na loko ngheniwa ka va CODESA a va ri kona ku tumbuluxiwa ka National Union of Mine Workers a va ri kona. Loko munhu a londliwa endliwa njhani loko a ri koka ka ku tumbuluka ka swilo leswi hinkwaswo kumbexani swi nga va swo va xifaniso xa ku mawuwani a va va koti president kumbe hi leswi swilo swi nga xiswona ke n'wemiri a hi amukele n'wana mingiserelo nhlaka inhlekani muhaxi inhlekani le ka vayingiseri minjhani hi twa n'wina hi ngovo hayi kukini mina namuntlha a ni lava ku khumbanyana mhaka leyi ya swa nxavo wa petrol kumbexana na tioyili na swin'wana na swin'wana loko ni ta mi teka ni mi tlherisela ndzhaku muhaxi hi lembe ra 2022 loko Russia yi ta va yi kha yi attack-a Ukraine and then by the year 2023 loko hi ta languta nxavo wa oil hi barrel wu vuye wu tlakuka wu ya ka $130 per barrel and then leswi nga fika swi susumeta ku ri petrol lembe leri hi kumeka hi kha hi xava hi 26 rand petrol and then diesel kwala yi vuye tsutsuma ka swin'wana swo ma 25 and then kwala a ku ri na ti-reasons to khomeka hi mhaka ku loko hi ta va hi kha hi languta rand hi compare na dollar a yi famba kwala ka vo ma 18 rand na swin'wana na swin'wana so but lembe leriwani mina ti-reasons ta kona a ni ti twisisi kahle na laha ka ku a hi kaneti ku va vula ku ri tipetrol loko va nghenisa ti-price na swa ti-diesel va nghenisa kan'we en'hwetini but sweswiwa loko yi ta va yi khupukile yi ta fika ka 27 rand diesel yi ta fika kwala ka ma 34 rand 37 sweswiya na sweswiya ni vona swi kha swi nga make sense hi mhaka ku sweswiwani ka n'hweti leyi hi nga ka yona lembe leriwa loko hi ta va hi kha hi languta dolara na rand swi endla kwala ka 16 rand swi tsutsuma kwala a swi se nghena kahle ni le ka 17 rand and then na sweswiwani namuntlha oil yi chikini from 103 yaliya a mi yi vulini sweswiwa loko hi ta languta swa timakete yi va yi kha yi tsutsuma kwala ka vo ma $93 per barrel se mina a ni ta ka leswiwani ti-decision va lava nga ku tekeni va le ku tshikelele ka vaakatiko hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu ende leswi fikaku swi leswi endla na nxungeto lowukulu ngopfu ka inflation leswi vulaka loko se hi khome 10 rand hi khome 100 rand sorry to say loko khome 100 rand a ya ha swi koti ku yi tikuma yi kha yi fikelela laha na layani ende hikwalaho ka yini va pfumelela swilo swa so ku swi va swi kha swi endleka tlhela na kwala ka leadership ku leadership ya hina a ve le ku yi rhandzeni inkomu kambe a ni ri lexi xi endlekaku mingiseri wa mina i ku nxavo wa mafurha wu
wu pimiwa ku ya hi n'hweti ivi wu pimiwa hi average. Se swa endleka namuntlha rhandi yi ri kahle, mindzuku yi fika ka 17 rand, mindlwana yi ya ka 16 rand, sweswo. Se na sweswo swa hoxa xandla na ku nxavo wa mafurha wu ya na hi ku oil yimbisi yi le kwihi. Ku fana na sweswi oil yimbisi yi nge le ka 100,000 $100 per barrel. Loko ku ve yi kwalano swi nga endleka loko ayo tshama yi ri ka 100 siku rin'wana na rin'wana ku fika n'hweti yi hela na rhandi yi tshamisa yi nga so, a hi fanele hi ya kuma ku nxavo wa mafurha wu ya hansi hi ku price leyi nga ka yona namuntlha barrel a yi ri ka 117. Se lexi hluphaka ku siku rin'wana yi ta ku 120, Trump a vula leswi yi ku 119, mani yi ku sweswo a mi swi tshembi sweswo. Na mi twa kwalano Botpet and then mi vulavula swona ngopfu, kambe hi na ti-analysis ku na vanhu lava va kotaka ku analyze makete, va lava fambisaka tibenge na vanhu lava fikaka va analyze swin'wana na swin'wana ka kwala sikweni loko ri ta va kha ri famba. Se kambe ti-economic analysis ta hina ta misava na ta tiko ti fike ti vulavula ti ku yini, hi ku mina leswi ni swi twisaka swona a ni vonangi ngopfu va vulavule ngopfu hi swona leswiwa swo fana na leswiwani, ko va ntsene decision va nga yi teka va lava fambisaka tiko leswaku va ta hi tshikelela. And tlhela hi tsundzuka ku ve na xivulavuli xin'wana lexi nga vula leswaku Africa is a battlefield, and tshama hi kha hi swi tiva ku ti-colonizers ti humile tikweni ra hina mara a ti fambangi. Se and then ta tlhantlhelela ne le ka statement xin'wana lexi xi nga fika xi vulavula hi matsalani wa ANC fikele mbalweni loko swi ta fika swi khumbanyana case ya Julius Malema. A ku swin'wana leswi hi fanekele hi tshama hi kha hi swi lemuka i ku vanhu vo fana na valungu a swi nge tshuki na siku na rin'we va kumeka va kha va yima ku endla ku munhu wa kantimeni a tshama a ri ka ntshikelelo hi swin'wana swa swona na sweswiwani. Na mitu hayi 100 Nkensina ndano sungula ku nghena moyeni, hayi vito ni kombisani makama. Inkomo makama akhensa swinene, hayi akhensa mi tshama ka mi nghena, ha mi amukela kan'we hi vhiki swi ndlisa sweswi. Inkombo ta mina. Thank you. 0860002543 nongonoko Africa wa vulavula. Kunjani mingiselo mina la Kildela ni kesi swinene ku yingisela mgana lona na FM makoma ndlela veri ahlubukani petrol kumbe diesel yi xavisiwa ku lumeka 36 rand. Hi ku hila i garage leyi nga ku kwala hlubukani la a tlhelo ka kereke kwala tlhelo ka kereke ne 0860002543 tabuya yisa mahlenda kahle. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena. 12 to 2 ni hlekani. Enongo timinata aiseba awara ya Mary awara mbiri maunga msava na mankos na Lilian Hlavangwane ivishikankangwa mgera kana ko dzumba na mina namuntlha tindlela hinkwati kongoma Aminolta Loft Stadium la ku nga na ntlangu xikarhi ka Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns. Ntlangu lowu veri matikiti ya xaviwe ngopfu. Ku na timovha tin'wana ti ya tirha matihlo, ku na xitarata xin'wana mi va na vukheta kwahalano va xokolela matihlo ya timovha letiya. Aya amukeli n'wana mingiserilo nhleka papa ni vulavula na Nkuna kwala Giyani. Enkomo mavutana. Hayi mina ni vonisa swin'wana mhaka leyi ya ku xaniseka ka hina vanhu vantima. A xikarhi ka hina ku na mhisa un'wana a nga nghena a hi Cyril Ramaphosa loyi a nga nghena xikarhi ka hina a hi hlanganisa tinhloko i mhisa loyi va nge i politiki yi tele ku yi nghena yi fika yi ku Nelson Mandela a ta teka tiko antiko a ri teka ka mani. Se a huma Mandela a fika a teka tiko, se tiko hi leri manje se ri himile le meno ya le henhla i dangameno se ra hi kambe Mandela rhandziwa hi munhu un'wana na un'wana.
a rhandza wa na tiko a ri n'wi rhandza leswi tiko a ri xiswona swilo swa yena swi kha swi ti fambela kahle a ku nga ri na xiphiqo Afrika-Dzonga a rhandziwa kahle nghenani mhakeni n'wini ku na swin'wana mi chava ku ya ka swona yanani ka swo hita i politiki ilona nghena yena politiki Afrika a hi karhati misa loyi loko a ho hlangana hinkwerhu ka hina hi va xilo xin'we hi nga hlekulani hi n'wi lavisisa kahle ku i tumbele kwini hi ku se hi sungula na ku dlayana manjeni ene ku ri ku ti sukela kwalaya ka politiki loko ho kuma misa loyiwani a hi ta tshika ku hlekulana hi lwa na yena hi vona leswaku hi nga hlanganisa ku yini hi kota ku lwa na mpingu lowukulu lowu nga xikarhi ka hina wu za ku hi dlayisana ndlala phela van'wani loko hi vulavurisa leswi van'wani a va dyangi tolo van'wani a va si dya na sweswi that's why van'wani va ringetana ku dlaya van'wani va endlela ku kuma mali ene xidyoho xexo i xikulukumba ngopfu emahlweni ka Xikwembu a hi lweni na ntiyiso mara a hi na ntsena tanihi tiko la misaveni hi nga na politiki van'wana va le ku tiphineni va ri na tona tipolitiki se ku nge vi politiki leyi nga xiphiqo swi vula ku fanele ku va na swin'wana leswi nga xiphiqo politiki yo hi vi yona a ni tshembi ku hi nga va na xiphiqo ni mi hlonipha ngopfu baba politiki ku na lava yi ngo lo na fika loko va nghena ka yona yi teka na leswi a swi ta dyiwa hi van'wani yi nyika vona se va xurha va tlhe va nga ha swi tivi ku kambe ku xurha swi lava i tlhe i phemela na van'wana that's why mi vona ku ri na vanhu lava va hlayiwaka na hi tiphesente leswaku a va tirhi ene phesente i xi xin'wana ngopfu mkhegulu kumbe mukhalabye wo ringana na mina a ni swi twisisi ku i yini xi xexo va nge i phesente ku vulavuriwa hi tiphesente to karhi ta vanhu lava va tlela ku va nga dyangi ene mara politiki yi phamela vanhu van'we ene a hi valungu ho va damarheta ku yi phamela valungu nkulukumba un'wana wa ha ku vulavula la a vulavula hi ku Cyril u dya na manghezi hina loko a ho yi vona sa hi ta tsutsumela ka mabunu ku ve hala tlhelo van'wani va rhuketela mabunu se a ha swi tivi ku hi fanele hi ya kwihi politiki hi yona yi nga hi nyika probleme la South Africa a hi languteni mavutana hi yisa ku yini mahlweni politiki yi hi nyike xiphiqo ku ya hi n'we se hi yisa ku yini mahlweni a hi tshikeni politiki hi vulavula ntiyiso hi endla swa ntiyiso hi nyikana mitirho hi tirha hi landza valava hi va vonaka ku va na mitirho hi teka tiko hi rima masimu sweswi a ka ha rimi ene mpfula yi ne ngopfu sweswi loko a hi ri na tindhawu to rima tiko leri ra hina sweswi hi dyiwa na hi xiharhi xin'wana va nge i property rate ene xilo xexo a hi xi tivi ku i xiharhi muni emthelo wa le ka vutirhisiwaku ka emadorobeni ka n'we switsutsu mi tshamaku emadorobeni ku hakerisa mavutani a ni vuli ku mavutani a ni lavi hi nghena ka swicele swa ku kwihi a ni mi ni hlamusela property rate ni mi tlini swinene bawu ni mi hlonipha ngopfu ni hlonipha na n'wina marhumbini ya vakokwani la se hi tshame marhumbini ya vakokwani kambe hi tlhe hi hakela property rate hi karhi hi tshama arhumbini ra vakokwani kwala hi tshamaka kona ku na masirha ya maxaka ya van'wana se a hi hloniphaneni hi ringeta ku vona ku hi nga yisa ku yini mahlweni hi hambana na ku hlekulana hi landza ntiyiso lawu nga kona sweswi tiphati leti nga kona ti tele ngopfu loko i ku i hala va hlawula leyi loko i ku i hala va hlawula leyi hina vakhegulu na vakhalabye se hi dadile sweswi a ha swi tivi
van'wana na loko va vula Mandela va ri Mondela i kuma swa ku a va ha vuli yena Mandela se hi kombela ku hi pfunana swidyondzeki swi kona laha kaya n'we mi nga dyondzeka sukani mi yima hi milenge mi lavana na nkulukumba loyi va nge i politiki mi n'wi vitana mi n'wi veka tafuleni mi vulavula na yena ku lungha swilo hi kuma tindhawu hi tlhe hi rima masimu hi byala xikwembu xi karhi xi hi nyika mpfula hi nga yi xavanga neme 12 Mavutani hlayisekani vana siku lerinene ku dya ku engeta no sungula mina ku vulavula na n'wina hambi n'wamo sungula no sungula hey mbilu ya mina yi vava ngopfu no sungula ene ni tsake ngopfu namuntlha amukela khensa swinene Mavutani. Thank you very much. Enkom sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela a ku ri na xiphiqo ngana xin'wana xa vuthekiniki la ka tlhelo ra riqingho ongeti xi tirha kahle hi xitani hi ku xi yingisela vanhu vantshwa a tivi ku kambe swi ri tano nongonoko lowuwani a humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane na wona nakambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM mahungu ya misava ya awara ya 2 ya landzela hi na Moses Lelian Hlavan'wani ivi kusuka kwalano mi ta na nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni na ndhaka sweswo ku ta swihlangi leswiya swinharhu ku nga DJ Matilda na Miss Kuli a vunharhu ka swo swi mi tsakisa ka khoma ndlela ku na swin'wana va nge ri i target audience ne target audience ya nongonoko luwa wa pfumela ku ni vula leswi na ha ku swi vulaka ku swihlangi leswiya swinharhu swi nga swi tirha mara hayi hambi swi ri tani va ni ya kuma mahungu ya misava ya awara ya 2 mi va na siku lana na mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene ni tata Etsani nkowankowa giyana lekafani uyikuma kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Lilian Hlabangwani.